U današnjem videu idemo u 3 najgora restorana u mom gradu. U svakom restoranu ćemo probati hranu i napisati iskrenu recenziju. I na kraju ćemo vidjeti koji će restoran biti najgori. Prvi restoran u koji idemo je McDonald's. McDonald's ima ukupnu ocjenu na Google 3,8 i jako loše recenzije. Zlatko kaže: katastrofa, naručio sam Big Tasty Bacon bez salate, rajčice i luka zbog reakcija na alergiju. A dobio sam sa salatom i bez slanine i sira. Meso imalo odvratan okus, odvratan miris, nisu mi dali slamku ni led u Coca-Colu, muhe letu oko stolova, blago rečeno katastrofa. Jedna zvijezdica. Marijana kaže: sramota za ovako veliku firmu. Muhe letu po restoranu, jako loš miris, hrana je uvijek izgorena. Treba vam inspekciju poslati. Jedna zvijezdica. Ajmo da vidimo da li su Željko i Marijana govorili istinu. Ocijenit ćemo miris, čistoću, WC i naravno hranu. Naručio sam Big Mac menu sa pomfritom, Coca-Colom, 6 chicken nuggetsa i 3 nova umaka. A to su sweet chili, honey mustard i neki chipotle umak. Vi ste spremni za ono što nas očekuje sljedeće. Prije toga da ocijenimo McDonald's. Prvo kada sam otvorio Big Mac, ovo sam vidio. Nema pljeskavice. Kura. Nema pljeskavice. Okus je bio kao svaki normalan Big Mac, samo malo je meso smrdilo i salata nije bila baš najsvježija. Sljedeće ćemo probati pomfrit koji izgleda preisušeno i prepečeno. Jadno. Ali uz pomfrit ćemo probati i nove umake. Prvi na redu je honey mustard umak. Mokri. Okus je bolji nego miris. Izgled. Okus je bolji nego izgleda. Onako. Nije bolje nego izgleda. Šta je ružno. Ima okus kao senf, samo neki koji, ne znam pojam, doslovno ne znam. Ima odvratan okus. Ima okus kao neki pokvareni senf sa medom, znači ima preodvratan okus. Ima okus. Za izgled umaka nema šta puno govoriti jer izgleda grozno, a to vi sami vidite. Pomfrit je isto tako loš, možda čak jedan od najgorih koji sam probao u životu. Idući umak je sweet chili. Ja, radi se umači. Okej, neki... Nije ljuto, mislim sweet chili, ali loše. Sjeća se da je... Sada idemo probati chicken nuggetse. McDonald'sa. Nuggeti su uvijek isti. Nuggeti i meso su uvijek isti. Chicken nuggetsi su bili jako dobri, jako ukusni, hrskavi, odlični. I sada idemo probati zadnji umak, a to je chipotle umak. Šta je to? Nemam pojma. Znak je neki otopeni cheddar, je tako? Da, ajde probaj. Kao ljuti narančasti barbecue umak. Doslovno tako izgleda. Ne izgleda baš primamljivo. Mljak. Ovo je najlošiji. Chipotle umak je bio jako loš. Imao je okus kao neki pokvareni cheddar sir. Ja sam iskreno mislio da će biti dobar, ali na kraju se ispostavilo da je očajan. Ova 3 nova umaka u McDonald'su su jedna velika tragedija i veliki promašaj. Sada nakon što smo probali hranu idemo ocijeniti miris, čistoću i WC. Hvala Bogu u restoranu nije bilo muha kao što piše u recenzijama. Stolovi su bili većinom čisti osim ovog jednog koji izgledao kao da je nakon Černobila izašao. Miris je bija okej. Još jedan problem je to što radnik je boli briga za vas i za vašu narudžbu. Če sam bija jedina narudžba, čekao sam 15 minuta, a unutra je bilo 20 radnika. To je sramota. I sada nam je ostao WC. Kada sam ulazio u WC, odmah sam počeo osjećati intenzivan smrad. Šta smrdi, majko. Fuj. Jako vas smrdi. Ovo je najgori WC koji sam u svom životu bio. Treba im inspekciju poslati. Idemo napisati recenziju za McDonald's. Naručio sam Big Mac menu sa 6 medaljona i 3 nova umaka. Falila je pljeskavica u Big Macu, 3 nova umaka su bila sranje, usluga je katastrofa, čistoća je okej, osim tog jednog stola koji izgleda kao da je nakon Černobila izašao i WC je odvrat. Sve ukupno 1 od 5. Da ne ste kada htjeli gledati neki film ili seriju, ali ne možete zato da živite na primjer u Hrvatskoj. Ili želite kupiti igricu, ali vam je preskupa. Ja imam rješenje za vas, a to je
ili CyberGhost VPN. Sve rješavate u samo 2 klika, prebacite na primjer iz Hrvatske u Ameriku i gledate šta god hoćete. Ili prebacite na Vijetnam i kupite igrice po jeftinijoj cijeni. Uz to, CyberGhost VPN skriva vašu IP adresu, šifrira vašu vezu i štiti vas od hakera. Znači doslovno niko ne zna šta radite. Imaju preko 9000 servera na svijetu u 91 zemlji i možete ga koristiti na 7 uređaja istovremeno. I što je najbolje, u CyberGhost VPN dobijete besplatno Netflix, Disney+, Prime i još 35 platformi. Kroz moj link dobit ćete sve ovo za samo 2 eura mjesečno. Plus dobit ćete 4 mjeseca besplatno i link se nalazi u opisu i pinovanom komentaru, tako podsjetite CyberGhost VPN, nemate šta izgubiti. Usput pomožete meni i kanalu jer ovakvi videi nisu jeftini. Idemo dalje. Sljedeći restoran koji ćemo probati je kod Tome. Imaju visoku ocjenu 4,5, ali se ih odabra zato što u zadnje vrijeme imaju baš jako loše recenzije. Evo nekih recenzija. Alex kaže: šta god da uzimate, nemojte crveni luk uzeti. Kada sam pojio tortilju, skoro sam otišao u karantenu. Jedna zvjezdica. Anna Orlović kaže: grozno, truju ljude, meso je bilo pokvareno. Bila sam u bolnici 2 dana zbog njih i zbog njihove odvratne hrane. Trno dna, nemojte ići tamo, užasno je. Jedna zvjezdica. Nemoj da vidimo da li su sve te recenzije bile istinite, tako da ćemo naručiti preko Glova, mirit ćemo vrijeme i probat ćemo hranu. Kao što vidite na slici, naručio sam u 19:13. Platio sam hamburger i tortilju 18,5 eura. To je pre skupo. Stavio sam u hamburger zelenu salatu, rajčicu, kukuruz, kisele krastavce i majonezu. Tortilju sam stavio zelenu salatu, kisele krastavce. Da vidimo kada će narudžba doći i da li ću se ja otrovati od toga. Narudžba je došla na vrijeme, to je još jedan plus za restoran. Prvo kada sam vidio vrećicu, ona je bila pre masna. Kao što vidite, hamburger izgleda isto kao i na slici, a to je jako dobro. Okus je bio jako dobar, meso imalo dobar okus, hvala Bogu nije bilo pokvareno. Još jedan plus to što je povrće bilo svježe. Sljedeće na redu je tortilja od piletine, koja ne izgleda uopće privlačno. Previše je mokra, previše je masna, ali što je najgore, tortilja je hladna. Aj, ne, majko. Na kameri vjerojatno ne izgleda toliko loše, da? Ali... Da vidim. Vidite iznutra. Grilovano meso. Ovo ne valja. Okus je jako loš. Povrće ok, svježe, ali da nije bilo te majoneze, gotovo je bilo nejestivo. Sada idemo napisati recenziju. Hamburger je bio jako dobar, tortilja je bila mokra, hladna, ružna, meso je bilo žilavo, da nije bilo majoneze, bilo bi nejestivo. Dostava je stigla na vrijeme, sve ukupno 3 zvjezdice. Idemo na posljednji restoran za ovaj video. Posljednji restoran za ovaj video je Finger King. Imaju ocjenu 3,9 i grozne recenzije. Evo nekih recenzija. Stipe kaže: ako misliš večerat oko 9, mora zvat oko 7 da ti dođe na vrijeme. Katastrofa, koliko se čeka, a neću pričati o neljubaznosti. Sve ukupno 1 od 5. Šime kaže: dostava je kasnila više od pola sata. Naručili smo pizza, sendvič i picu. Naručeno je bilo toliko žalostno napravljeno i šteljivo na svakoj feti salame i sira. Pizza sendvič je bio potpuno prazan i ružan, dakle jadno i užasno ko se danas bavi ugostiteljstvom. Sve ukupno 1 od 5. Evo nakon ovakvih odvratnih recenzija idemo vidjeti da li je ovo sada istina. Da li će Finger King zauzeti mjesto McDonald'su. Ja sam otišao tamo i naručio sam malu picu margaritu i hamburger. Cijene su bile stvarno jako jeftine, je koštala 5,5 eura, dok je hamburger koštao 5 eura. Narudžba je previše kasnila, znači čekao sam pola sata više nego što su oni rekli da trebam čekat, ali dobro. Kada sam otvorio picu, ugledao sam ovu katastrofu. Jaj, me, majko. Šta je ovo? Ovo je tragedija. Tragedija. Ovo je tragedija, ajmo probati. 3, 4, sad. Sir je tvrd. Sir je tvrd i plastika. Sir je onaj najjeftiniji, ona Gouda. Ona baš najjeftinija, tijesto je dobro pečeno. Znači ovo je najgora pizza koju sam u svom životu vidio. Kako su uspjeli sjebati takvu laganu stvar za napraviti? Tijesto je bilo dobro, ali sir i ovo ostalo je bilo odvratno. 0 od 10, čista 0. Sljedeće ćemo probati hamburger. Ja se nadam da izgleda dobro, barem da izgleda jestivo.
Ne. Kao što vidite, izgleda okej. Vidite. Izgleda okej. Kao ovo neko domaća lepinja ili ona iz Konzuma. Vjerojatno ona iz Konzuma lepinja, koje kao što vidite zagorena je. Jako zagoreno. Idemo unutra. Koliko krastavaca! Ja sam rekao da mi iskida par krastavaca i iskidala cijelu teglu mi je da iskidala. Pogledajmo. Vidio sam da je meso goveđe, valjda. Mislim, izgled nije tako nešto, tako da... Privlačan. Izgled nije privlačan. Meso je zelene boje. Meso je zeleno. Hamburger je izgledao okej, to meso je bilo zeleno iznutra. Pljunio sam ga kasnije, zato nisam htio otrovac. Zapravo ću se ispraviti kada sam rekao da su ovaj hamburger i pizza jeftini, zapravo nisu. Ne smije pizza koštat više od 1 euro, a hamburger se besplatno ne bi treba da... Ovo treba biti ilegalno. Idemo sada napisati recenziju za Finger King. Znači katastrofa. Pizza izgleda katastrofalno, dok hamburger meso je bilo pokvareno, zelene boje, previše kiselih krastavaca, miris odvratan, dostava je kasnila 30 i nešto minuta, tragedija. Ocjena 1 od 5. I evo nakon što smo probali sva 3 restorana, idemo odlučiti koji je najgori bio. Pobjednik je Finger King. Finger King je zasluženo zauzeo prvo mjesto od McDonald'sa, drugo mjesto je McDonald's, a treće mjesto je kod Tome. Ostavite like, subscribe, pretplatite se da dođemo što prije do 50.000 subscribera. Hvala još jedan put Cyber Ghost VPN-u što je sponzorirao ovaj video. Ako ovaj video dođe do 150 lajkova, pravim part 2. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!